Buenas dan saludo para todos sa Guanahu, Guahu y amigon-miyu, itselon-miyu dan besinon-miyu as Cody sa Nicolas, Lizama. Esta meggai giza hamzu tumungo na gaigizo gisan lago paugo umaskrikula militar. Za anay estaba gi basic training, manhami dan unos cuantos na tao Puerto Rico. Za anay huhungog siya man Fino Españot, Guahu sinangan-niha niyo komprendi. Za anay hakatodizo sinanahong gi Fino Chamorro, huna taytay iman ginin Puerto Rico, hud para bay huli Hafa sinya makomprendi gi Fino Chamorro. Esta tatungo na Guahu meggai palabras Fino Españot gi lengguahi-ta. Pues ilek-hu, nihi zata lii Hafa Guahu ni pareho gi entry dos na lengguahi. Antes di ututuhon debi di husangan, nasa putisinya esti siha man Fino Chamorro, para bay hu Fino Englesi siha mentras hu recordor di video. Lo bay hutugi i subtitles gi Fino Chamorro gi sampata. Pues si Diyos maasi ni kinemprenden-miyu no esti, zanihi za tatutuhon. Buenas, meggai ham gini giza Keesler Air Force Base giza Mississippi. Guahados na tao gini ni gifta ni tiempon-niha para uadzuradzu no esti. Todo este dos na kiles zonu fumino Españot, desti idiniki-niha sa dumongkulo idos giza Puerto Rico na lugar, pues nihi za tana isya at sansa para introducen maisa siya. Guahu si, Christian Rivera Guevara, San Tau, Puerto Rico Sur. Zangeng Guahu ni familien Rivera pat Guevara Hita parientes-muAcevedo. Guahu si, Carlos Acevedo, San Tau, Puerto Rico Sur. Okay, insan agradeci finatton-miyu guini para inadzuradzu no esti na video, pues nihi za tatutuhon para bay usangan ni palabra gi Fino Chamorro za por favor sangan ni palabra gi Fino English. So the first word that we're going to do is kutsala. Kutsala. Cuchara. What do you think? Spoon. Spoon? Cuchara. Does that sound right? The closest thing I can think of. That's right, spoon. Very good. See, so far so good. Leplo. Libro? A book? You think so? Lebro. Leplo. Lebro. Sí, libro. Exactly. Puppet. Papel? Which would be paper. Yeah. Cuarto, Un cuarto. Room. which means room. Yeah. Sija. Sija. Silla. Which would be chair. Hey. Boca. Boca. Mouse. Means mouth for you, right? Yeah. For us means to eat. Litrato. Litrato. Ah. Litrato. Litrato. ¿Qué tú crees que era? Un litro. Un litro. Litrato. Retrato. Ah! Which means Retrato is like picture. picture, yeah. Cutney. Cockney. Cutney. Carne or meat. Yep. Means meat. Carne. Caballo. Caboso. Maybe cabazo. Caballo. I would say caballo. Yeah? A horse. Yep, that's right. Caballo. Patas. 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 Mm-hmm. His legs. Let this name to the animals. Okay. Legs. Yep. For animals. And for us, legs. Piernas. Or the patas goes for the legs of the Animals. animal, yeah. Or sometimes the table. O las patas de la mesa también. Yeah. Oh, there. Okay, pues ano nga para po ako, pagdongklo na si Diyos mo si ni finatton-miyu. Masaya ti manhihud hit zan estisia na tauto. Guaha palabra ni muna chatun hit zan siha. Na maman zangin para taatan kwanto na palabra ni tauusa ni Fino Españot. Lontong ofa, tatsuli i palabra za tasongan di Chamorro na manera. Pues hasta otro viaje, za por favor, saunaw guay za un pati esti na video. Diyos mo kasi. Sa pogo man hihita